Zdravo youtuberi, ja sam Ruki Tutoriali TV i danas ću vam pokazati kako se rutuje telefon kao što sam vam obećao u onom prethodnom klipu. Prvo vam treba King Root i Lucky Patcher. Počet ćemo sa King Rootom. Kad kliknete na King Root, kliknete na Root Authorization i kliknete na Root Your Device. Kad se to rutuje, pokazat će vam vaš logo od telefona i rutovat će se i prikazat će vam procenat do koliko, procenat rutovanja. Kad se to rutuje, pisat će vam da se rutovalo. Treba vam i Root Checker Basic, što ga imam ovdje, Root Checker Basic, i odete na njega i kliknete Verify Root. I sad treba da vam Allow i tako treba da vam bude štiklirano. Piše Congratulations, Root Access is properly installed on this device. Device Lenovo A38 Android system Android version 4.4.2. Ok, kad ste to uradili, vaš telefon je rutovan. Pa onda možete da hakujete igrice. U jednom klipu sam vam pokazao kako se to radi. Nadam se da vam se svidio klip. Lajkujte, subscribeujte, dajte like ako vam se sviđa, ako vam se ne sviđa dajte dislike. Vidimo se u sljedećem klipu, zdravo!